Ni kona ikipe ya Chelsea. Katire kona ikipe ya Chelsea cyane kabisa ariya. Atari. Cole Palmer gasore kaganga cyane. Pedro Neto. Bavuye muri ikipe bava mu Rwanda cyane kabisa. Muhanga. Ari moto yarameze neza. Kwe kujya abanzamo ba Dede Sancho na banozo bakaza basimbuye. Dede Sancho nuko ari mu mvu. Kaza basimbuye kabisa. Uriya mutoza yagiye regana kwigarukira muri Mani. Energized creative generation. Kaisedo barabara kabisa kwenye Radio Inash FM 88.8. Kwa vitaka Samira Kalisaria arajyana afata abashawukiza izamu barayikuye ku mutwe ayishyira ku maguru kwa bitamayizi Kaisedo uyu musore w'umunya-Equateur imyaka 25 gusa arafite cyane Kalisaria barirazi musanga agasa neza aragiye depozamo kwa bita Cole Palmer sinzi umukinnyi wa Chelsea mbuga wabita Cole Palmer Kalisaria aragiye simbuka baro ajya mu izamu Kalisaria arabegariza Manchester kimwe Chelsea kimwe Kalisaria mutara mu bita Kaisedo rwama rw'umusore satara singiza batabashyira inshongore rukaka rasami kompora rasamo Gatarina what amazing goal tago cyamata n'ubuki kabisa Chelsea kimwe Manchester kimwe agiye kuri vare oya kugira utese kiraho kigira kuri vare akakoze movement inde attention Pablo Neto ni Enzo atandukanye n'umugore nta gitego biteze Fernandes cyane Kalisaria izamu reba ryose Kalisaria Madiyaki Jackson nta kintu atamukoreye na Mark kukorera bamaze kwinjira mu kibuga nta kintu atamukoreye cyane Kalisaria complete kanze Enzo Maresca vuga ati uyu musore nuwe kabisa ko atanyifuriza ibyiza la Manchester United bayipata Julian Alvarez minota 76 Andreas Onana Manchester barayitsinda akaraka barizamukira vuba cyane so ikipe ya Chelsea banayiba bariko ndi kubona basaze reka turebe turi ku muntu wasara kabisa ni kufa ikipe ya Chelsea yahubutse guhita akora muri Ashford arakirikana yashyizemo amadadi ya arakirikana Rudy Van Nistelrooy Neto harya Rudy Van Nistelrooy ni wo mu cy'igihugu ni umudage ni umuki ni umuhorande cyane hafi aho gutyo n'ibyo bihugu Rudy Van Nistelrooy nibyo ni umuhorande n'umwe mu bakinnyi b'ibihe byabo byose kabisa rumwataka mwiza rumediateri kariburateri itagenda terekansi cyane bita Garnacho Kalisaria ariko nubwo ari mukuru nubwo ari mukuru cyane afite n'umunani arakuzemo sangana na ba Jose n'umunani akuzemo n'umunani yarusha Joe umwaka umwe yavutse amurusha ine yose n'umunani akuzemo yavutse muri 80 uyu ni 76 aba yaratangiye gutoza mu myaka nk'icumi ishize reka turebe ariya
gonga bari imbere vava cyane acyafite aso ikipe ya Chelsea. Amada Diallo arahindura imbere shama ariko Sanchez ahita atera ibipfunsi awukuraho arizamukiye amutereka hansi ariya Madueke. Barafite aso ikipe ya Manchester United. Minota 78 mu by'ukuri. Minota 78 y'ishya y'umukino wose muri rusange. Biracyari kimwe kuri kimwe ku mpande zombi barimo baranganya kuri munota. Avuga ati wakoze n'akaboko. Ahita avuga ati wakoze n'akaboko ni kufa ikipe y'amani hagati mu kibuga. Katurabe Mugabo. Gahunda yabonetse wabanzayo cyambanza kabanza Katire cyane kabisariya barizamukiye imbere za mukipe ya Chelsea agenda karagamo kura Maria ahita agenda gukora sura ikipe y'abatiramu kabisariya ya Chelsea aragenda aramburamo hagati mu kibuga Lisandro Martinez cenga hagati mu kibuga tampasi imoso Katurebe